John Ondieki ingo kwa na tuwase Kisii Police Station as a Directorate of Criminal Investigation DCI tuabwatiri abantu for the last 4 months lakini babwatiri rero inalingi kanisa narangirunga abantu bali babwatiri bantu kia babwatiri abantu mbale bayibera abantu kibesa especially onchali constituency aso gutumeke lieta lya John Ondieki na njeno nkende John Ondieki ngo wakeresimi omochando kwabwate osomondo sireri wo mondo somo mwanchwa ye ida mokaye go somo gako so mwana waye bene takana omana go choba tabinga ninje John Ondieki ninde tugiro mwana yugo sky ninje John Ondieki tugiro mwana yugo sebo jeshi ngango chibesa chakire process kuna to kwa naiga abantu babiru abange sana chibesa babira abantu kana nali statement it more than 1.3 million babira abantu goterenge chi ono yo mobo ase abantu baito kurunga sema special anka bayibiri chibesa omo oyoga nige yumwino nasira igawala kone ntaka bonga ngakie yalenge akega bane nchara awanga bo minto bo bajete tukutwa na timo milone Jumamosi kuwati mambi yalenge Friday lakini Jumamosi wanda huwa kaja paka nyumba baba tewa mbai yirike kitambulisho kiabe kibeti yamone kitambulisho ni akatura kerore kuba keresi mpaka pige na polisi ni nyumba ono ngitimba yetina ona beyane ndo bayire nera batagite kuti bakorere wike baada ya jinsa litu Jumamosi bakasoka ko ngakeresi ni baba mpenge no mwesimiwa ngano ara muno murayi to bwense tutagete tukokonero mwana uriyo okorete fonfo ngere twanyo rega sibu skali toko mwabo no tumaji yasinya naiga tomoro seriki ya repini oraige binte bingi sana bas sabite kiba skinus ekagera bakaire kiba siya neki nyingi ono lende nyasa okorero kwanta babuati gango minto tulige litara tali mwese miwa bagutumye litalia ya bosa iye tali buya one keraba ikere wara sama ko maye serikali to sabe serikali to bwarisi na inu minto mumanya ki mwese miwa tali ero kura bantu kibesa abantaba ubuye bayigire sama ko serikali biyamo no sana oyago ku Charles ase aba bwatiro makro ku Sango Magati oyo nere okora ekiombe ky'abantu kada bako babwate ekiombe cyo gwakana ndi kisime network yete ya chikonemeni bawo kana kisime badenga njino mwishimu wagete netegete nakani njibe kaba tumire italia ya egato ako bwati batogeta lia kenyenya bako tumekirire mondo kwa nyanderiricha kidazo mo commission ngo nyanderiricha ere batumegete kwibira abantu kibesa nabanda bange ngongo de abantu bamita bashimo muri skogalia onye kwibweta mondo tumekire kibesa editalia yao kwibira abantu kibesa pakebe ngana bwaba bawo Sango Magati no naro Clifford otumekige bandi kyo mondo kwete so again the demand in other court the leader banda ba take this step I want to take this opportunity to thank DCI, our police. They are doing a very good job. DCI and the Kenya police, there might be some small things which happen in the police. People say they are not good people. Like in the police, is doing the work of God. So I thank you, the DCI. I've been with the OCS Kizia Bwanamwangi. I've been with the Asweji William, who is the lead in this, and we have been able to arrest these people. I thank you so much, and I'm going back to church now. Thank you so much.